Ljubica Sikimić je pedagog sa velikim iskustvom u radu sa decom predškolskog uzrasta i neumorni sakupljač tradicionalnih i savremenih dečijih igara. Smatra da je igra jedna od najvažnijih tema vezanih za dečiji razvoj, čiji značaj treba da sagledaju svi oni koji se bave decom. Dete koje se igra, srećno dete. Zašto srećno? Po njemu i po onome koju igru bira, kako je igra, kako se snalazi u društvu vršnjaka ili starije dece, svejedno, pošto ima i mešovitih grupa, i predškolske i osnovnoškolske dece, mi možemo da vidimo kako to dete živi, čak možemo da vidimo i kako živi u porodici. Da li je zaista srećno ili u igri nalazi neku vrstu oduška i spasa. O igrama je Ljubica Sikimić objavila knjige Dečije igre nekad i sad i Dečija igra juče, danas, sutra, a izbor od 32 igre za svako dete sada je objavljen u formi karata sa ilustrovanim uputstvima u izdanju Kreativnog centra. Care, care, govedare, Stazica, Gazda i pčele. Ja sam slovo A, ti si slovo L. Parni i neparni brojevi. Cup, cup pod mostić. Cik-cak, zemlja i krokodilčić. Koja vam je ovako zvučala najinteresantnije da se igra? Meni ova. Ova, ulice, tebi krokodilčić, a vama dvema ludi ples. Kroz igru dete upoznaje svet koji ga okružuje i sopstvene mogućnosti. Zato vreme epidemije koronavirusa, koje zahteva distanciranje i igranje u manjim grupama, mnogo oduzima deci, smatra Ljubica Sikimić. Nije dovoljno samo to da recimo dvoje dece, troje, koliko, ne znam se na koji broj se svodi, da se igra između sebe. Lepo je kad vidite da se oni u većem broju druže. Kada imaju u tom druženju sve ono što bi možda imalo i dvoje, troje dece, a to je da isprobaju svoje fizičke sposobnosti, da koliko mogu da potrče, šta mogu u tom trčanju i da preskoče i da se provuku i da u tom kretanju upotrebe sve svoje mišiće. Zatim u rešavanju igrovnih zadataka one uključuju u stvari sve svoje umne potencijale koje imaju. I opažanje, i mišljenje, i zaključivanje, jer na kraju igrovni zadaci moraju da se reše. A to rešavanje mi ne primetimo kako ide. Mi gledamo recimo care, care, gospodare ili govedare, kako u kom kraju naše zemlje tu igru zovu. I mislimo, eto, deca se samo malo igraju, vesela su i to je dobro. Međutim, tu imate, recimo u toj igri imate ne samo druženje, nego tu tačno imate odmeravanje sociometrijske zbliženosti ili razjedinjenosti grupe. Vidite ko je s kim, ko koga voli više ili manje. Isto tako možemo da vidimo da deca u toj igri steknu recimo iskustvo da nije uopšte praktično i nije preporučljivo da recimo onom drugu ili drugarici koga ne volite date manje koraka da stigne do cilja, a onoga koga volite više. Jer će kroz nekoliko minuta i on biti u situaciji da bude car govedar i da njemu to isto vrati. Pa prema tome stiču se tu prva iskustva koja tako izgledaju bezazleno kad gledate sa strane, ali ako ste sa jednom grupom dece duži niz godina, kao na primjer vaspitač u vrtiću ili učitelj u nižim razredima osnovne škole, on tačno može da vidi kako mu grupa diše. Care, care, gospodare, koliko ima? 4 sata unapred. 3, 4. Care, care, gospodare, koliko ima? Kaži, Pićo, koliko sati? Koliko ti imaš godinica, toliko sati neka bude.
Koliko je to? 4. 4. Ajde. 2, 3, velika 4. I Helena je stigla prva do našeg cara i sada je ona carica. Bravo! I idemo iz početka. Izborom dečijih igara sa uputstvima za igranje, pedagog Ljubica Sikimić želela je da skrene pažnju roditeljima na činjenicu da je iskustvo neposrednog igranja sa vršnjacima nezamenljivo za dečiji pravilan razvoj, posebno u vreme dominacije elektronskih uređaja i interaktivnih igrica koje se igraju preko interneta.